Ladies and gentlemen, abachara n'abashaija abali mu Uganda batari mu Uganda bali muri Mbarara Kampala everywhere. Praise be to the Lord. Mukama simwe korotara mtukolyo omusilamu assalamu alaykum. Muri muntu weno mu kitinisa cyawe. Amazina as usual Wilson bya Mukama all access. No sango muri Mbarara Uganda yona tina hindari. Ndio musongozi wa gospel at the same time. Of course, you see me at Apex TV. Introduction yanje niyejo ekindu kumanyangu ababe bali mu mabaga ninga bali mu mbaga abali mu patizi abali mu graduations nebindi mwebare kandi Mukama yebari kukikora hiyo kushemerwa kuru kandi abaferirwe ntshasha nimu as usual Wilson bya Mukama nimbandi yo kweni ntambura umwefu n'abanywano banje. I have people I believe in nyina abantu abinkwikiriza Mukama this person is big Muntogu Mahango, she or he can do this. So when I kuretera Rap J, one of the biggest people you cannot pass eye in. Toka mrabya muliso, no munta yatandiki no mumberaze, akareterwo kwe, kareterwa hakahika. So I believe in such a people. Muntu nkogu nimbani mwichiriza munonga ya kurugendo rwa harugere naye yahika. Really you see God has done a great song for him. Muganda wanje Rap J na kwachira Apex TV. Yes, no Rap J. Rab J R-A-B J mbono nsasire okuna cheta kubati of course okay okwetwarga amazina niraka aho kuzarirwe aho rugire urugendo rwawe aho wahika hi na industry deni kuretera ibindi tandike kubuza bya industry yiteje mbuze kibuzo turebe ekibuzo amazina gawe amazina ganje banyita Rab J Chafayo original names Kabarebe John stage name Kabarebe John Boaz, then stage name Rab J Chafayo. Wow. Ugo mwami nkwiza kumumanya ineche songore cyantira umbabaro kango ni buzo gucyali of course bya besongo zirumanya araptero kajyo togu yiza kaura cyo songoro actually naura cyankwata nakumanya natanga kumuronda finally niza namutunga ibitu byoko outside but now this time najya nkamukuretere numba numuhura history zo rugamba abantu bine bugambo mutakupakira ho muntu bugambo yakoreki yagambe but this time tune the reality sebo okushoma kankoreke kwetinguza koraka kuzayo wasomota wajirota akoko nahaza kumbera umusango abamwe ko kagamba haba habi konka wenda no bagambira okushoma kwawe cyakitari musitano wajyo tinsomere na kaha ninkorebi tikine shonga mbona okushoma kwawe ko kurukuta tinsomere aho twarga umutakabuza bingi bahereza senior for bahereza what it is okay. Nyokanza rugendo rwa music konka takajya rugendo rwa music we nabazire bawe abazire banje hariho umwe hariho businje Anet mama wanje ariyo ntunga moto inishonga. I respect mothers businje Anet mama twakwakura webare kuzara umwe amakabuminga ntunga makarga kapa kagwo mu kibuga gata abantu bacinywa mizi tubakiriya. I told you me all access at Wilson ninkuretero muntu unko bantu guwa natera kandi umwikirize ngunanatera this man na kore kintu when it is gospel music he does it when it is secular music he does it is one of the biggest people habota kubasa kurabya mwamisho araka shongoro kunkata kagira karo kabanza na cyeshongoro cyakoresera si nini maba yayine bazarawa kunke cyakoresera niyo kajyo tuwaye wadde bazarawa kunkani Cheshongoro yabire first breakthrough western ya Uganda na nichitambo atambwire omunonga Ker Marriott bamwe bakajindura nizina nangono bagita mwana wa Haji konka Marriott niyo yabanduze ku penetrating then ibindi bikakurata twist n'ibindi bikazifollowinga kusya ririzo baroho n'ubweje yaro nembabazi yaroho byinji nebinji for sure Cheshongore cyo nkachuraho I took interest in it nebindi biza bayigitaho konka ni manyangu mwine kumangwe bebintu bityo ntugamba however much never sponsored biruma abantu ababirye nyuma yabyo of course we can't stand alone and how his ramabaroku wa company limited ngono bakora buying and selling plots lands properties nebindi nkebyo esimu zabo no basa kwasanga 0 mushanju emwe adanemwe 25 nana mukaga located behind former radio west inyumao noho bakubasa kuba bari ese mukanji garikiremu ni 0 mushanju emwe ananemwe 25 anana mukaga ina nibadiringo mu land zino ndakupangisa enzo manyabyatora bita ebyo byona you can contact them on that number no basa kufuna ekibagambira tuneje graphics
abana bito of course ntuba tubinaho muri Mbarara Lu Complex wikomoka babuza t-shirts nozo kwenda noenda bakuterera enkofira noenda bakukoreki oriyo mwesongozi noenda charts noenda banners ni bingi izo kwatagane n'abaje graphics of course you will not regret anymore. Chino mwesongozi wanje rap J abokoba this guy is a somebody who is cool tokumuhura muntaro tokumuhura ozakurore na leta music nora abantu abakusanga ngo nagambe kigamo no bakumpura. This is a man who brings music. Mbwe natwe tube turyokwe niza nahura ngo kakora bono mwesongozi wamani ina wako batayi yorobi mwiza mwakora concert mwakora sorete concert mwakora weche songoro cyanyu ekibar abinje bakukira kweta korabo jino registro mugasho egizro muhimbo hinahe kukize ningori ya inahe mukize wano korabo no expecting ebintu bibiri expecting konjera waka nana okongera omisho so korabeje ekikozere abokuba wiro winji nchendo kuba ncheta tsukubara market aho best emirate mweshongozi mbi then kunkuza korana korabo no muntu wena nimbanza nabara nakungarira nyuma naza kumaintaining ekinyi neho ninga nakunto haro misho best emirate wakora no korabo obviously no gendo misho no tagaraka nyuma kandi omuntu rugarira nyuma nyoti koranaho exactly you are like me. Nona enda kubuzo rakozereho concert akwabinje bagamba nimpura yebugambo munkubo mbulira abesongozi ba Western wararara wowe manya anyway no gambwa abakuru batubona they are people so nibakira kubuza twine concert twakozere nkabantu hine concert yiwakozero kajeti yes music eja hinji kuriremu ngozero concert na itabanywana banje naje batamu nabo bajihura yababonerera bampabura mu bangamera ngo ngo ayiwe kamuganda yes hina yiwahika wabakorire concert muri Mbarara ningo muri Ntungamukwe nkakora concert omwaka gwahwiro kwa mukaga 2015 rwashamira mu Kishayi nintekateka ngu ni concert zazarabire success from Western ya Uganda ekeri one of them akuba mwaka ogwo nyonka bara concerts nkibire zarabireho akuba bingi bakakora concert zagumanzi burabura konka concert yanje kakora na itabeshongozi obviously nkante siribeshongozi bingi konka ekeri best of rap jechafayo nkamba ni nkora music yanje yona nondizo no buyakubire yabira tizire ha concert konka nkani nyoreke kinyi ne kuruga intandikire kusiya inahika mbacheta music experience mutukora music experience yaketa abantu be akajata abantu reka mbateka my dear brother nkiba kitari kintu cyorobe celebrity show ningomani nkoretero umuntu wawe nabarya aina man tinda afite mu politics nkakwanganisa n'abantu ako muntu nakoza tunogwahi okwenarugayo ninga twayinda ntuzayo kwiya kinanye ndakubuza abinji nibagira ngo music gumirifunamo na mnongo Western twaze ko barabeshongoza yeshongwira akakora music akakora concerts ninga akakora mabaga ninga kazanka hakafunamo nibake munonga mwene umuganda wanje music ejo gifuniremo tokagifuniremo no expecting akugifunamo hinahi wahika yakusyehi ninga banzu utsobore how you see it yonko muntu aho kugirebera ukajya music egiye sinyine kingigoberemo music nango no bwe kubya Uganda yona etari ya Western yonka abantu abajibandize mutoro barafunira sente bakafuna mizina okuba wakubareba usanga ngo sente bakiza bazifuna handi bakano bakora music yes konka bakora mizine ryabahire endizemerumo erubaka nyonga za kwizo mu music ya Western ko abiro shongoro cyo runyankore bakujya ngo nango kuriya Ruganda aho changiza kura kukwata nurebo utawahindura konka at this time niba appreciating wakayiturukora then wakayiturukora tukantu gikorera firi konka hati ya noba muntu nakuterura muza sente so tunahiturukuza no turayita kafunira mu sente ziturukwenda konka inahiturukuza at least wow hinahiturugire hinahitwaka hinahiturukuza abenshi nimbuze buzo nkebi ari abantu abakubana babashaba wasoma mnonga Facebook n'ahandi ajya nyenda bande tero mweshongozogo mbamumburzeki bamugambereki so that is the reason why tumubuza tukumubuza kugira ngo amanya no tumubuza kumanya kandi umuntu ayegambere cece nyine kiri kumurugamu rero tongere kumumanya mwena abantu abaryo kwa heru abarya Facebook abarya YouTube Instagram manya WhatsApp n'ahandi no mutawuni Mbarara mwena naza kubuza omushizo gwe kibuzo cyangwa ibinji nkira ko barema ko kataza kukimubuza oine family ni wo mukazi na nabana ningatoka mu bwine ningo kiriyo no sacinga
umukazi niza kumubona abo kubatinda mukora imere so timwine kimanisa ngo timwe iwe yajya ngo utari mukora imiri tubaramukenere of course ako nakareta munani kamanyana ubwo bwo kucya kusimura abantu nayagira amatata ngati data wange tafira bwerere gwe ibibugambo byawe atachinde kinanyenda kubuza ubwo mwaka inenteka tekeyo ine mu kujote nyenda futeka yonka concert ninga tegeke kipande oti amanyi ningehurira abantu imbe abozo bafutimbe nari no kirumwe byo riyo notereza ubwiro bwinji nyo nimvaringa waka kusinga concert abo kuba concert ekikugikorana waka deno ine waka iri kwingana kikuza kusika abantu gukora concert tinkora concert abo kujya nanka yakora nimbanza nzimba man kundabe nari say the best of rap je chafayo then the best of rap je chafayo iraze kwizana yo kubera mebyeshongoro binga hibisya ibira attractinga umuntu warebereriya kugira ngo atekwa kuba yonjire so this time I'm concentrating on work. Very good question and very good answer. Music industry no muntu okwaserenga mukono kajote nanko gogo mukwasira mukono nagira hina mwisya nyine habaro kwiza then obwiro bwinji wano kizimba mano rukutemba wagira uti concentrating nyeyogo nikikubere kizibu ni wowe nkakurabaho. Okay. So no banzo izo hikaho watandika kurebwa abantu kikumanisa ngo no bakora wakero kugira ngo ze kuyayo muntu iwo wabasa kuholdinga kumarobwire bukwingana ki then ukamanyuta ahinde nimbasa kureta umuntu so kureta umuntu cyo chamani then okutera wake kazayiguru cyo chamani ekikuru wacu holdinga utakugira ngo cyaguma kiriye chamani. Wow, mshiza yatugaruka muje kandi ikintu yakigambaje tukwiza tukwirira okuhendera ni manyo ineyo banywano bawumbeshongozi akubanyo tinkukira kureba ground orukwendera kahaburo cyako kwereza beshongozi namunonga bakutandika na naba baruho na naba bamani mwena kahabura ko kubasa general kujota beshongozi mwena nimba habure iki nimba gameje aza mweshongozi ko barakhabura utakagira utapana no itengo bahabuzi hakuza still no chita go bahabuzi kature obhabuzi obukurgo mushijogo because this man has been really doing something good. So the cat habure twena beshongozi turecyari kutugambira buri mweshongozi wena urukutandika buri mweshongozi wena utwireho urukunkiza amani nabunkukiza amani nabakuteka kuzo music izano kuteka ikintu kimwe ukora waka abo kuba waka ni yeru kuro mweshongozi kubaho then waka ho komo kugiteka ho kabe amani yuni yeru kuteka nko mweshongozi then ko kucendera ninga yaburabura ni yeru kutwara ba concentrating waka bakore waka iri kuturabyaho. Abareba Apex TV, I told you one thing, that if you want these artists and musicians to perform on your party, in your wedding, whether you are graduating and whatever you are doing, we are the right people to consult. Tujaba antabo kubasa kushikira. Ugo mshiza na performing mabaga, na performing concerts in a birthday yawe, as long as mwichirizana. Therefore naza kumushaba atusomera kanamba kesimu obor Dubai oboringa no basa kubukinga Dubai jote ninzo kwa munana ni nkwendo izo nyesongore na yachira sente no basa kuboriyo jote nyine mbaga yanje we are okay no basa kuboriyo jote nyine mbaga yanje arihimwa binisente zanyu no basa kuzosutamwe nabana bawe ndo muntu akweshongora. This man can do it whether gospel ningebe bitu bya so let me give him a chance akusomere namba ye yesimu akugambira ko basa kumushanga because we are doing business. It is a celebrity show na Rap J. Tera Rap J chafayo gambe na business na Rap J chafayo ari 0 mushanju 0052 enamba mwajura webare mugana nje kwiza kubahanitwa Apex TV webare mu gukora I appreciate you on behalf of Apex TV webare munonga byo nibyo urukukora mukama akutera umugisha. Ladies and gentlemen, ko kunani bagambira umugenyi witu bamweta Rap J ubwo mushako zire bintu bingi na mnonga musicale is someone unabe nimpura abantu bingi bari kugaya but this time abantu bamugaya no bamwebuza which means God has done a great work agati yamagarage as usual no banyeta Wilson bya mukama leka nkoreze program yitu ya Apex TV okwere kutambura program zezi orugambo rwa wiki rubaho burumande anza kubantu kugambira shaha ituru kwenderaho na notukora TV ne yitu all access twine cyo barkwata ki
obutagaya mirimo abantu bingi mugayire mirimo konka tuni obutagaya mirimo nayo program ejo neza kuba ni kushikibwaho bagikugambire bakugambire byayo bakuletera bakwata celebrity show with I myself Wilson byamukama. Of course I bring people who are reasonable one abakozireho icyo bari kweta something omu music nabasakwatine sente mkaini cyakozire nasakubazine byona of course nebindi nkebyo tukuletera imirimo yaba cerebu nakora mu rumoki cerebu na yitwaza ta najwara ta yazabirira bo mcyenyi bakwenda kumutera nacyo tucumanye arakuruga kajete kikofira ni cha red empare na burake bikito umureba kushobera ujoti ogutumukoreki ebe byona tubugambo byanje emukoro nayo ntugigamba ukoro celebrity wagitwa yes ni wowe nembaga by the way nabasako wowe nembago gitwetere ojo tuinembaga yitu ntwe namugitutera Apex TV. Remember ejo program ne kuchibwaho Apex TV Ergon ntukora films videos tukora na audios nasigara ndi Wilson byamukama abar Dubai Qatar mhona mwena nabakura mwena kamera twatino samu akazungu sponsored by J graphics saboting kubebwa nasigara ndi Wilson byamukama. We meet at the same time maybe if not konkani mbanda Apex TV. May God bless you nkokuna nabagambe take responsible otonywa ukavuga weberemu tegere itanduko kwetegera omanya magara go gakutambura omanya uko kutwaza ibintu byawe tonywa nuvuga ukaza ukabura access faha magara gawe omengari important zaho mucyacho shabirwe imirimo gikwase ruhanga everything will be okay. I sign out. My name is Wilson Byamukama. My God bless you.